Oh yes, program ni Ndyamusiimanta and of course umanye ibintu by'abajungu bigomere nogira ati gusound ati yaterera so mutsasire ahawe ibintu kebyo kunka program ni Ndyamusiimanta kandi ikirimi bapaka hashayitano nimba tabase mu kigambo cy'ikizoberi ecyayibembe Reverend Danson Ahindugire kandi ubwo chaplain wa Large High School Shaga mwene ko twija neceka cy'obujurizi n'ubukuru twatwarebire ngo witiriza yisa kategeka amagara gawe ibyana byo moyo rkwera ibyana bya mutumo rkwera byo na neva bijya hariwe nubo ino bucurezi nuba uyu n'ubusinge nubo yine rukundo nubo yino kugomisiriza ebe byo na nubo byine waba witiriza Yesu kutegeka amagara gawe mwene rizo twatayisa peace Aheebwa ayino bujurizi burungi binonga no munyeto muto nibwahereza kushoma kandi ahereza university konka ayino bujurizi ayine Ruhanga kwa hiyamwihire ahiyabira atari kutekateka ngo nabasa kumwihaye konka kuyikiriza Yesu yazo magaraje yareba namweho mu idara namuteka umurindi peace twakushemererwa nyinakira nyabarukwisha nashemererwa kubashanga nk'amasimbi isasiwe mno peace mbweni twenda kumanya peace amazina gawe ngaha twenda kumanya abazire bo bari kuzara nabaha kandi ubwaha tubaringa amazina ganje ninye Aheebwa peace nyoni enzaarwa mu district y'Ibakweta Mubende that is central Uganda mu Uganda so honazairwe mushija mba mwita Nathan then umcyara Rais Rwamahi abo no banzire mwazarwa muri abana bangahe peace mukuzarwa kaza kushanga nashanga kuza kuzarwa nashanga nyine huba nyanya zibabiri bakuru konka batari ba mawe so ningwe numbugufu ninye first born wa mama so nasa nakora abandi babiri umujo n'umushiki so turi abana batanu ila family so peace ntenda kumanya urugendo rwo kushoma kandi abazira ba Agacencwire kaberi ya muringoki mukasande keje bagira ngo muzahira mizo kushaba ningo gushange byo kushaba bitari yo muka okushaba muka tukakuriyo ukora ukuba mukazarwa umubwiro bw'abazire banje babendwe bafurikire Mubende so twashanga kirye cyaro bakambaruga kashari twashanga kirye cyaro kishaka munonga so nubwere abe okushaba cyakizika zitaruho kunga abazire banje nkashangana bamanya Ruhanga nashanga mbamanya Ruhanga tukatambura distance mpango munonga kuza kutunga cyacha heri konka they made sure every Sunday twaza kushaba mbwenu nakuraniye manyango kushaba n'ikintu kikuru munonga nakura ndikumanya Ruhanga namanya ngo nyonka nakikwase nkakikwata ngo every Sunday no kuzacyake itiza cyake so twenda kumanya urugendo rwo kushoma school fees kaziruho ninga abaziri bakaba batine sente kono hati nguko nakugambira ngo okuza kukura kweshanga ngashanga turiyo muhire bwo kutembura so ubwo kutembura kandi n'ecyaro kitwabitoro mu kuza kutunga ishomero tuwaza twagoro actually nkoko kurebeje Mbarara yo nushange ngo utari umwishomero na rumwe ryo kubasa kushanga umwana no mushomesa ngo wa nasari abana bato so we would move a distance hato mu life age yo kubanchira umuto dad wanje akabanza yatunga hu yanteka kugira ngo unshome utureyo shome kandi ibintu byo kutura wabandi mwene nabyo twikwanguha tubikaraka kwanguha konga mukama yanyamba nasare najiheza na primary na hikaha gatatu nagarukomuka kunagarishiro muka hati naza kuzakigere kutambura would wake up early in the morning with my brothers shaha 11 tuyitebekana sai 11 n'iceka tubantu tandiko urugendo hakiri humwiruma ekishaka kiri kingi mu kutambura mu kishako tuza kuhika ishomero boyijwiro rumekurwa mutempaka hasi so life yo kushomani yejo primary na shoma ntyo konka ekinabe ni mpuro mutuma gwanje kandi ahaningera mukama
at this tinyoni mangu nindebwa kushoma nkahendera tinkumanya bwenche nabenchi nabo kuba nkantakarebera barashomere bakaheza acyaro kitu mazuma bakaba batarahabwo kuba nabari sabaye bente wahirwa ukashomesa umwana no wahika nko mu cyakatanu ngo akashwerwa yayo mwishi bakamuhinjira so nkantine kare kugira ngo these are my examples ninga role models at the time konkanyo wo mutuma gwanje kampura ikintu cyo kushoma nkinema so that distance yona twashoma kuna cyo mu cyakatanu n'abakuru bariya n'abakuru banje babi aho niho najunirwe. That's when I got saved. Charetire no jumoni chi. Charensire ni injuno akicare ukurga hansi nkanimanya Ruhanga, kanimanya kushaba, kanimanya ibintu byo kushaba. Konka nahuro mutuma gwanje numanya Bible negera ngo noine kwatura nakamwe kawe. So twaturiya ishomero bariyo mu byo kutushabisa cyo nahirirwe ishomero nagiremo nayo nashanga ibyo kushaba barwatisa amani hati cya prenia tugera ati nubase kubutwire no ushaba utwire no maye byo kugenda na Ruhanga konka utakaturaga. Yes. Namanya ndati ikintu cyo kwatura nishongo muno nshonga nkuru nayatura najo abo kubati nkagera ngo tinyine bibi nkantine bibi by then bibi byo bikabiruho mazima byo bikabiruho konka najunwa kama yanjuna so kunajunurwe ayishomero nagumanimba nzombya scripture yiniyoni bobwa kwa yarida nyowe cyoncho cyanje kinkumani koraje no kwishongora so nagumanimba kwa yarida byakwaya Omubaana see you scripture yiniyoni mbwene naba active kushaba nashoma P5 kuna twashomera hi Mubende twabonisha muri ninga twarugaye kaguma Mubende kuko nakugambira ngo we used to move a distance konka twa Ndyamusiimanta muri iyo distance with my brothers tuguma tutambura stiro mukatukatukayo nkashahe mwene shcheka ningo umushayibiri umwabazi waiza kusibura because of the distance tubawo oyikomukori hire otakubasana kwata kitabongosho takubasa kwata kitabongosho mikunga mukama yatugirira imbabazi twashoma tunashiro P5 kuna gihereze P6 tanashoma arahuti ba director kanjera you're going straight to P7 tanamanya nashonga we actually not think ajumanyaga so natembera kimwe nazo P7 wargo P5 nago P5 nazo P7 nakora P7 ishomero yitine nka director ko ya providing raho rooms zaba P7 bunga so hataho nazo mwinda yishomero rikarita ishomero ry'amani kunka bakabafayo kurenga twashoma so nazo munda ho natunga time yo kushoma ebitabo abo kujya mu kankanduga yo kare nzagaruka yo ready narihire nkanta kashoma so P7 nazo onboarding naza munashoma twakora PLE nije nyine 15 aggregates hataho nazo mu secondary ubiro munaheriza mu P7 naho amashomero gakagatandika kanya gatandika kwija kanya konga ga secondary stiro ko gashanga mu town atari mu cyaro naje mu senior 1 na joining ishomero mbariyeta Mubende ame secondary school Mubende ame obwe tate sente ziruho zitari tine shonga esente akata kwatwa mu munonga kugira ngo sente zubuzeri sente zo zikazitakabura bukuba no muri isa nabaza kare mwene tinkagira ngo akagumurwa munongo mu primary yanje primary yanje tukashomaje twahendera hat secondary nashoma wenagambira ntasa so yateyido umwishikuza kushoma itiza tagovuo no bwamuzira yakoba ine sente zikwingana chikuru no kushwerwa bakakubara mwendi 15 bakagenda muzira katungenti ukaza gukora maka hati mbwenu nyo kuza kushara kugira ngo narwo mu P7 hati nazo mu secondary kariba it was a great achievement abo kuba banabona habona bishomere nabo primary abinjibona bakansinga
so hata na joininga secondary senior 1 na dishomaje senior 2 na shiro senior 3 sente zatandika kubura nkaheza senior 3 yona nkagiheza ndakaheza yego school fees ente zaho weza zikazi ruho habaho ente zikazi ruho n'umuruma kana akora konka nanyenda kumanya n'iki cyuro aha bwacata kujishashira nanyiti nkumanya naguma ninyebuza niki ese akenda ngo shwerwe tinamanya konka azayu nkuko nagambira byo kushaba nka kwatsa samani ndukushaba mukama at least nyowe mbeho kina yakutembera mbeho kina abo musoso yatenda kaba nkabandi kugira ngo nanye ngende ntyo byo kushwerwa mangu kare mbwe nyonkampuranisha shakana hati nshikisha kushanga umwana w'imyaka 14 n'eshatu naza gukora maka utine any knowledge about that mbwe hati cyo nabire ntahanisha bamukama at least nanye barebe nashomana hikakuhendera ndi umwana wo mwishiki so senior 3 kuyashikire ku sente kuzatangiye kubura natandika kushaba so moyo wa Ruhanga yagumana ngambira ati you are just moving beyond the society standards ukicenge kintu ejo kushanga ngo iyo worye noraba habandi ba mucabandi worye noraba habandi bashemeye kukoma hati aho niho nigukira misho namanya nti na dadi sente tuzumburire kunkabu kugira ngo ninjira hakayine nabo mu rubaju bakumujya ngo bitoriyota na peace of course tubakabura peace akore terente tubakabura so aho nashaba munonga kare mbwene nagira nti let me pray for this nakora senior 3 yahwa school fees terahwire yo third term na report I remember tinajitwiri como kambuzi ana shi sente nenjikota shashate ninjira kushashura kati ntuza ku reporting first term ya senior 4 abantu go yashashura ki abashashura za senior 3 konkana byebyo nabigumisiriza namanya ngo ejiri limitation na yinyine kugerabo nekigezo nyine kugerabo ko nashira mu senior 4 first term school fees yahwaye second term school fees yahwaye third term school fees yahwaye nakora UNEB byo nazitahuyire yo sente okay so kuza sta konkere bya registration byo na yashashe registration akashashura ecyo mukama kakinyamba bwena kanjere imbabazi registration zakashashura kapishashura kai okay konka school fees zo zikazitekwa kusigara yo balance onkankangu mahamajo ekintu kare mwene kintu kushaba ngabantu bari ahero kwa bakutureba nkabana bo kubamba gumira muri ezo mbera mazume sharane yakora no kwikireza kumanya ngo ine goal oine cyokuru ecyo genderiro kamanya ngo iki kine kushikira kandi okabani cyo wayemereraho kashabera okwikireza kamanya ngo notekwa kukitunga siniyafuku yahwire results zanga kwija abako bakaskwatirayo ayishomere tokashashuye tintahereze so babikwata kamara kukwezi kuna abandi ba receiving results nyota kumanya zinyine kuna hereze nanshengereza dadi yazaye yashashura yashashire nija nyine 34 nija aho the same school niyo nagakiri kwa A level cyanyambire ayishomero naho kunashyireyo ibintu bya cyakina wabikwasa nazo scripture union however much ishomero nabindi muri kari ry'amahe military school mweno ibintu byo kushaba batakubita mu mani konka I used to get my other friends ababe bari nkanye bakwende byo kushaba turonda time staying home being fasting days tutaho ubwire bwa fellowshipping hata bashomesa bankunda ahweje mwene na Ruhanga yampereza favor mbashomesa nagira favor mwene nkaheza norengu nkanta kaheza yoga school fees konga nkaheza high school yanje batakambingaga kanda nobu babandi babe bambamba burayo just a single coin bakabamubika konka nyowe
nkaheza high school batakambingaga Zawe imbabazi. Favor y'Ruhanga yantireho bwene cyo nacyo natsimera mukama tubambinga ishomero tanateganisibwa kugira ngo naba ntaruhumanya bikiti babandi bashoma bwene nashoma senior 5 kuyashire nazo nashoma nakora head history economics and divinity niyo nabenyene combination. So twahiza senior 6 hati. Senior 6 kuyahwire still nayo senior 6 tera school fees terahwire nayo nkamaro kwezi kuona tukaheza umbwire bwa covid namaro kwezi kuona ntaka receiving results. Universities zone za public zinabeni nyenda public university zone kashanga zaheze kuchinga applications. So the only choice I had kuzama university nkanyenda kuza Kyambogo na Makerere. Okay. Konka obwire bunagiye kwa apply njiramu bikabiyahira abo butagira results. Abo butagira results bucerkari. The only option ina benyine ne ya Bishop Stewart University. Niyo natongere na applying for education. Bampereza umwanya. Actually nga applying on Friday, Monday na reporting. Kashanga abana bashomera a month after bahereza. So nashoma na joining abana twashoma. Ahika campus Dad tuition yanshashiraje kandi hata campus tuition still nabwo nuko no kurwana kuza kwika kushashura nyo kanshashura tuition kujya kugiheza yankangiza yo hati nyencha kare kutandika bigezo no manyaka pressure toka clearinge so mwene mukama nuko yabire nangerera nuko kungira nuko yabe nangerera atimbabazi kugira ngo nkantaremwa de awe onobu nabesha shurasha haya muheru konka kambe kora mpendera. So kunashira campus kinta kwenda kusigayo first year la excitement y'abanyinji excitement ya campus kujininga campus wariga Mubende ko mbanyacaro wisha campus bwaba bwinji mwene kunashira campus na aba excited warengu wabo wamba na joining a certain group in a group ina joining jere yabikibatahi babo bagenzi banje in that group ko ine kubwine boyfriend ni wa mutunga atsachi mbweshe nyo waga takwenda kufitinga umugomo society koka isukani jam high school ndi when I look spitting a fire spitting in spiritual things kuna shirawo mu year 1 second semester ndona joining je group ngo watungire boyfriend hati kuna cyo mu second year ebintu byabakari first second semester ya 1 aho ibintu nho byaberire kare nareba byangumera because nkana rujero mukishimiye kubano so tuhatunga boyfriend hatebe kushaba twashanka babiriza hari baju because ko baragire ngo tuzo club namiza kugenda kongo kirabinga ko tindagiremo but still ibintu byo kushaba tukabikwa nore hari ibintu byo takakwatanisa hari cannot serve two masters at a go na ba excited na joining ejo group no manya kumara sando tashabire nendijo busy na boyfriend or busy doing such works konka one day God helped me no manya people negira ngo Ruhanga wakunze is it turi umusamu zitinchije kaje konka Ruhanga yaba yakunze yakutiriho mukono gwe nubwo kugwa to kugwira cyo nagaruka kwimusia so the spirit of God would convict me every day no bunabire mbandi nyenka konka cyo chindo muniki ibuza ntkunga shi awenji ni korebi so one day nazo Bishop Stewart hariho kiba kweta community hawa nebeho every Friday najya nanye kanzeyo that day kunagire yo pressure yagera tunubasa ku buryo kwe atutuyire yo murokore no kundi byo kushaba twokureba bakwaya hanu beshongoro huranchi kusasa but you can give your life to Jesus again. He was speaking to me directly. That's when I stood up and I recommitted myself.
nagaruka mu mbabazi najya mu kamasasi kandi kunagashira mu mbabazi natunga favor natunga favor mu ba chaplains natunga favor mu Chapel of the Good Shepherd natunga favor in the ministry nabe narugeremu nagarukire inyuma mwenu nareba Ruhanga yangarura busya naga boyfriend wa murugaho namurugaho namwisazira nagenda so kunashira Sadiya nakora Sadiya kabanza yayikwatamu tuition etakorebuka ine rent ibintu yayikwata rent yo ya semester yo kubanza nkagishashura semester ya kabiri Sadiya ndiye niza kuhendera nubwo nakiherezeyo konka the way God favored me amazuma nanyenye ngaro bunkwikagajya twonka mukamanyi wabwenje ngompa abantu baruje because landlord wanje akata kambanje agasente abandi akaba banje konkanyo tinkumanya bwenje akaba ankantakareba na jat peace sente zirayi kuna benje namujya ntingusireza mwati it's fine ikireza mbwenu Ruhanga kampereze jo favor yo kugira ngo mumbera yanje yabigumira inabirinde bongo kunka wanteraho muhanda anteraho abantu barungi bo kutura nabo abantu ababe bamberaho mbwenu so na renting kanjishashura shaha ya muheru so campus twagiheza twagiheza mu Sadiya mukama yanje rembabazi tuition yahwayo na research nagiheza clearance yahwa naheza je campus aho twajwara 25th of October nibwo najwara konka this year ni nsima mukama abo kugira ngo I broke what was a limit of the society ese chabe kitura Mubende ngo noshora myaka 14 to ine kurenga P7 to kurenga yo ware wakiraba kunarengere senior 4 narenga senior 6 so the university nayo najikaho no kuzacyaro Ndyamusiimanta I have achieved something and I know there are other people who will look at me konka hatkor kuzayita bari kureba yes bandeba kandi ni mangu nyine kinkoreke kiri different ebyo birabiri na bitanu tora ko wajwire toragireyo muka celebrating ashinga tutora celebrating ire muka ka celebrating ira kunuye shubuta twara kuriya nabandi bana bataka kureba like hakaba hari distance kabandingwa kandi no mari ibintu byapate no yetenga kasente kinji munonga so tunabasa kugenda konka nabuhona nimanya abantu abizire like I invited some people on our village kugira ngo attending the little that I had and nimanya ngo nabo hine gospel batwire so wajwara degree y'obushomesa najwara degree y'obushomesa mweno wa hat pisori nkahe degree y'obushomesa bwachi bwa CRA in history currently tinka tunjere murumu bw'obushomesa konka ninkora fashion and design ninkora kakoba opposite na BSU gate ukora fashion and design byone bwene nabiciro chukurako kwenda nbija nimba kora so message yo kwereza eminyeto nkiwe kandi nabari no barabumbu omburumi ngobo first of all nyenda kugarura mamani abana babishiki especially nkaba kurwa umusoso yatenke yanje inarugeremu bine kutunga ikintu kiba kweta goal ekiba kutekateka ngo kibayine kucachivinga mu magara gabo bine kutunga kugumisereza no kumarwa kandi bakongera kushaba Ruhanga imbabazi ecyakabere kinkwabura especially abana abari campus abariyembaza kujoininga nango n'abajoiningira bakiryo mu year 1 excitement ereje ko banyije you can lose a step yes you can lose a step and nyonka yangwe mbabaza bo kugira ngo nkarafuka kumanya ngarafuka kurwo mu kinabirendo konka bamwe nibabura cyuma utandika kwiha mwenda buri zoba uhendera wafa so nishabangu excitement itakaba nyingi
actually warjiro mu high school orokokire egini chance ndije iruhanga bakuba kuhire ngo ujunurwe cyumwe kandi oyengere kumumanya waza university icyo ncyo nkabura abana. Thank you so much, Peace. Of course, thankwija kubera kora misiya dadi na mame bari Mubende nimanya ngo bundi bariyo bakureba baramisiyo. Okay, Ndyamusiimanta mwami Romahe Nathan na Lois Romahe nimbebaza munonga ubw'amana gubantire mu kunshomesa na obutaruha obutaruha kandi obutikereza kugendera ha society rules bakamanya ngo ine cyo barukwenda mwene mukama bampero mugisha. Thank you so much. Kind of course watambira nitwe mucweka cy'ubujurizi ni kusema ahabo kuba nitwe kandi ukakunda na program Ndyamusiimanta. Ogwe no mnyeto mto Aheebwa Peace yanatwa ubujurizi we kandi ubujurizi burunje munonga ahabo kuba cyari kiyazarirwemo ukota karinga cya gatanu turi no shomuri umwana w'ubiki ahabo kuba tata na mama bakandi bendente kandi umwana ashwerwa w'ubiki amyaka 13 tarukumanya makana gatwaza bwagata omushashwerwa konka Peace akabayine goal akabayine kigenderero kiyabire ayine ari kugira tunyote ndikwenda mbenka bicyabo ni nyenda nshome kandi ntakashana bica bari gushwerwa bakira bato. Peace mukama yamjere mbabazi yamjuna yaheza senior 6 yaza ha university obwa hatu Peace no mushomesa kandi omushomesa wedini na history mwene nsime mbabazi kuwa kubasa kubori yo koriyo mnyeto mto niwe oinde byo kuraba mbingi school fees nezibura babundo ri umwana w'ubwiki hagire cya kutera ha mutwe nyabura kuye kwatera hanga umwikirize aje n'amagara gawe Yesu icyo rukuteka teka ngo tukiri kubasikana kibasika ahubwo Peace kikabasika tiyabasa kushira ri umwana mto kandi baza kushirwa mu butongore ahayine myaka yashire kuba nashwirwa. Program Ndyamusiimanta twikirize tumureho netugaruka.